Kaze neza kuri Burashari TV. Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Wamaze kugera kuri Burashari TV, wamaze kubona imodoka nyinshi z'agatangaza, imodoka zahora mu ntekerezo zawe. Twatangiye n'imodoka bita Hyundai Tucson 2017 ku mafaranga miliyoni 25, urabasha kuwayegukana. Izi zose uri kubona kuri kamera zo kuri screen ya Burashari TV zose ziragurishwa. Zose ziragurishwa, ntuze ko wacikwa wamaze kugera kuri Burashari TV. Iyo ni Lava 422 irashaka amafaranga miliyoni 12, ni imodoka y'Uburayi. Naho iyiyo irashaka miliyoni 6. Iyiyo irashaka miliyoni 6,500. Lava 4 Nouveau model 2004 ku mafaranga miliyoni 6. Bishobora gukunda. Wabura iki kuri Burashari TV? Ndagushimiye wo ukurikiye Burashari TV. Wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel. Uwo ni wenjye, we bakwita dukurikiye Burashari TV. Aka kanya ukaba uri kubona Hyundai Tucson 2017 miliyoni 25, urabasha kuwayibona. No gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Wamaze kwinjira kuri Burashari TV, wamaze kujya mu kibuga bushyashya. Aha Burashari TV uyifate nk'uruganda rucura imodoka, uyifate nk'uko wavuga ngo ni Dubai. Wumve ko ari nko Dubai, cyangwa wumve ko ari Canada. Wumve yuko ahanga wamaze kujya muri Canada, ukaba wageze mu Buyapani. Ni ukuvuga ngo imodoka ushaka zose zibona ku gihe. Kandi ahangaha turanguza imodoka, navuga ngo ubifate nk'aho utumije imodoka muri Canada cyangwa mu Buyapani, Japan cyangwa mu Burayi. Kuko ahangaha iki kibuga kirakaze cyane, kuko ahangaha tuguhera ku kiranguzo. Turanguza imodoka, wabishaka utabishaka kugura kuri Burashari TV ni iby'agaciro, kandi ndabikubwiye cyane kuko nitwe dutunganya miso twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe gukore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Kuko ahangaha rero ufite imodoka ugurisha uwabuze umukiriya, duhamagare kuri 0788 49 7423. Izo nimero ushobora kuba waziduhamagaraho cyangwa ukazitwandikiraho kuri WhatsApp ushaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, nta gutinda. Wamaze kwinjira mu kibuga bushyashya Burashari TV. Nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Byakuvuna kugira ngo unyumvishe kuri umunyamujyi ukaba utazi Burashari TV. Byaciye mu zihe nzira se? Mbonera gusuza abari murasirazuba bw'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru. Mwe mwakoze subscribe, muri inshuti magara. Ntuze ko wacika rero, nakuzane Hyundai. Ni imodoka nshyashya nibwo igisohoka. Navuga ngo ishobora kuba imaze nk'ibyumweru bisohotse. Ni kwa kundi uvuga ati ndashaka kugurisha cyane, ngeneye amafaranga, kandi n'ubundi buri wese agobokwa n'icyo afite. Nta kintu ufite ntabwo ushobora kuba wabona amafaranga. Bibaho se? Ntabwo bibaho. Imodoka ntuza kuwamvuna. Wamaze kugera kuri Burashari TV. Ndaguha Lava 4 ancien model ku mafaranga miliyoni 2,500. Ndaguha Lava 4 automatique
ku mafaranga miliyoni 5,500. umwaka wayo ni 2003. ndaguha maco yine maco ku mafaranga miliyoni 5,500. ndaguha Toyota Yaris Sedan ku mafaranga miliyoni 6. ndaguha Lava Phone Nouveau model 2004 ku mafaranga miliyoni 6,500. ndaguha Lava Phone manuel nziza cyane, umwaka wayo ni 2003 ku mafaranga miliyoni 5,500. ndaguha imodoka nyinshi, ndaguha Carina igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, ikaba ihereye ahantu bita Ikayonza, irashaka amafaranga miliyoni 5. ndaguha Carina igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, ikaba iri Gikondo, irashaka amafaranga make cyane, irashaka amafaranga miliyoni 4,500. umwaka wa n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. amahitamo n'ayawe, wamaze kugira kuri Burashari TV, namaze kwinjiza mu kibuga bushyashya. ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka, mbonera gusuza abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba bw'isi, mwese mukurikiye Burashari TV, mu majyepfo, mu majyaruguru y'u Rwanda, ndabizi ko mwese muri inshuti magara. buri kantu kose nereka ku isoko kose ndabizi ko mukabona. nshimira abankurikiye kuri Burashari TV bakurikira buri kantu kose nereka ku isoko, buri modoka nereka ku isoko yose bakayibonera kugihe. ndabizi mwebwe ntago nabona icyo mbabwira, nta nubwo nabona icyo mbita, usibye kuvuga ngo Imana izabaho umugisha, icyo umutima wanyu ushaka kizabe nk'uko ushaka. nanjye ndahari, ntugire ikibazo. igihe uzakenera kugurira imodoka cyangwa kuyigurisha, nzagufasha nk'uwifasha, nzagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nzagufasha nk'ufasha inshuti ye magara. koko narabyiyemeza, koko icya mbere ntago ari amafaranga, ahubwo icya mbere ni ukuguha imodoka nziza izaguhora mu ntekerezo, yayindi uzajyana ukagenda ukagera iwanyu iyo ngiyo, aho ngaho uturuka ya mu majyepfo kure iyo, hanyuma ukavuga ati Burashari TV nitunganyije misiyo yo kugira ngo mbone imodoka. kandi Burashari TV nabibabwiye ko nzajya kugura iyi modoka. imodoka iyi ni Hyundai Tucson. ndagushimiye twabonye kuri Burashari TV, turi gutereka Hyundai Tucson 2017 ku mafaranga miliyoni 25. ni ukuri wankurikiye, witanze, wakoze icyo wagomba gukora, kandi hari byinshi wigomye kujya nkurikire kugeza ubwo bitira imodoka ku isoko ukayikurikira. ni ukuri uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. niba utarashaka uwo ushaka, muzabane neza. ni ukuri tuzasubira utaha, turi gutereka izindi modoka ku isoko nk'ibisanzwe. kuri mikoro wari kumwe na Burashari Nigena Emmanuel. tuzasubira utaha. see you, bye bye.